народного единства мы представляем одну из многочисленных наций нашей страны, Великой России, татары мы, и с удовольствием исполним наши песни, и национальные, и религиозные. Наш ансамбль «Медина» существует с 2006 года. Мы объездили всю Россию, мы были в арабских странах, представляя нашу татарскую национальность и Россию, и в Тунисе, и в Марокко, и в Иордании, и в Иране, и в Саудовской Аравии, и в Турции. То есть этот список очень-очень большой. И сегодня мы рады, что в этот замечательный праздник мы выступаем перед москвичами. Москвичи москвичам. Первое наше произведение называется «Ас-саляту». Allah gözetken peygamberler cidergen Kur'an'da Allah 25 isimler bilir Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Ayub, Şuayb, Musa, Harun, Zulkifli, Davud, Süleyman, İlyas, Yasin, Yunus, Zakariya, Yahya, İsa, İnsan Resulümüz Muhammed el-Mustafa. Es-salatu ala nabi ve-s-salamu ala rasul vel-enbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Bizning peygamberin Kur'an kişi u Allah'ın Resulü. Sen yaradan kalbine insin Allah'ın sözü. Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Ayub, Şuayb, Musa, Harun, Zulkifli, Davud, Süleyman, İlyas, Yasin, Yunus, Zakariya, Yahya, İsa, İnsan Resulümüz Muhammed el-Mustafa. Es-salatu ala nabi ve-s-salamu ala rasul vel-enbiya'il mursalin kulluhum mukarramun. Salavat olsun peygamberine, etsin aşk salavat. Mümin Müslüman kavulsun, bizge sözler emanet. Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Ayub, Şuayb, Musa, Harun, Zulkifli, Davud, Süleyman, İlyas, Yasin, Yunus, Zakariya, Yahya, İsa, İnsan Resulümüz Muhammed el-Mustafa. Nawir kulubana ya Allah, dakar bi rasulika ya Allah. Nawir kulubana ya Allah, dakar bi rasulika ya Allah. Nawir kulubana ya Allah, dakar bi rasulika ya Allah. Nawir kulubana ya Allah, dakar bi rasulika ya Allah. Nawir kulubana ya Allah, dakar bi rasulika ya Allah. Спасибо большое.